Om Swastiastu. Sida paksa baratu mandrane jerone tata saka suni para vidya wadah sida paksa Ditya Titian puniki rau meriki titian nadia pisan tampil majeng ring ide sangyang maring ide sangyang indra yang rau meriki jadi wenten jadi aturan tidak macen ring sangyang muat emas kemala putih jadi aturan yang puniki majeng ring sangyang itu boyo joe jelas wanta mas kumalo ya sahamangaturang asurawa turmaning saha titian jadi ngaturan sewa pakoro sami aturan titian saking ida darapati riantukan puniki titian kaustus antuk Gusti titian ide sang Prabu ring Sindhuradya inggih ajaro lana sampune sapunika atur nyane dane sida paksa raris kecawis antuk widya darane udo jero lanang bagus iki ditya menyadia Riantukan dewa punika kautusan tu Prabu dewone nah tidak nyadia jadi ngiringan anak dewa wadah tangke majeng dari ide yang bertarik sang kali raris memergi iri
dane sida bakso punika makaten. Nggih. Sampun rawuh ring puri nah galisan jijian caritane sanemat ngeri sampune punika dane Pak dane sida bakso iku praktek ring buyan punika bawas Sida paksa matur bakti sesampune rawuh ring kurian punika raris dane sida bakso punika ngaturan lajeng macet riyan.